Mwana musaisia umundu ndini wa kilungu kicha kuchendete cha uyani uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba na thoka wote ila ikaunti ya Makueni valatu kwitha tuinena nomwe ulo thukumawe wa electronics kana Kuseuvya syindu cia Stima neta wa Steven Mwema tuthi tunena nake. Na indi mwenda musaisia kalivu netwa likavande nene kenda tukunewia wa Kuseuvya electronics na indi no wisi obasekela kitawa ku manufacture ukesethia ati ila cia thoka cisioka ona no so basimwe akasikia thayo mpaka akaita nyeta wa Steven Mwema what in that adunda nesa netwa Benjamin Malonza yue we are electronics kwema we mengi muno pe ando mathe ukasema ko yo ba hote wanzia makata niki woni electronics nani electronics nondo kuma nemo nini yaindi sai yakwa yani nikindokela ne ugandienda ni chaucha kuona sio munini peka indo weka au kesethia kanike kuona ni electronics ndini wapi nemo nini na ekolokolo nina connect ya mata na kolona se maka mengi ngoba ni maka maingi ne thia ipengele cia cino cia letio na kala no sanitie ono mundu kai musini kwa ni cino namba ni si cia cino cia electronics womba ne kindu kila kinene bi wazo bikana kindu kila kinene bi ulirikana wa Seuvya utambeta kwambe we electronics we musiyu ela womba nasima bengele yazo kindu kila wa Seuvya muno kachona nicho sindila na sobya ni muno ni maletio womba ni letio wa sobya na ndo na yani na ita we sindu la Seuvya usomera kana utambeta somera ya somera na we somera ni somera yo na ndia college na ka diploma yani yuni nena mundu na mwetu mera diploma nike de diploma electrical na electronics engineering ndio to mundu ngatu no never we diploma you nike de diploma na kapita diploma ya kunya zangu electrical and electronics engineering mando ma Stima ko mundu mundu enda kwikati uyono enda kwika uyono lazima asome kintu tukita electrical and electronics engineering ni lazima usome lakini unaanza kisomo patena passion patena alamea mundu mena mama tumwa mundu ayeka kendo na kikafaulu aya na you andola wasoma na mo electronics andola mebu onde maso andongi kana ela wasoma na andongi masoma mandikwe kana masoma yandike ni mwe bathukaniti you personally nye ndiambia kusoma na soma ni andikwa lakini nondo nethiane na nenomani anona bandu bakwandikwa no ne yandike nona detenga andikwa lakini ngona ndio uteleka ngethia kanisyoke yani wako nondo ngwebwa YouTube ni na wala gine mbeze siye saka anilani ndana kwa imanda ne yandikite you asio mwiro soma na mwangi onema kodile yani ndusi wa masome ye mathikwe kama ndwangi mbezila wayo mbinge bi wandikitwe ni siana ani ngwengili that mana yo kintu that ndu patalo narala sia wabiru sina mie kana sia osia mwe izuna nanga we ne company ambandikite Nairobi mande ba per month komwe ngili that na wakola we hai tikumanisha ba vekindo yue uyono wambiende uyo nambise last year mwako sio na betie nambiye 20 last year tunemwa kake na 2020 of which that is you kwetha neba na bingweda bandu bangi omwako su wa 2020 shimo huwa debe sititoa shimo nibuni wana bingweta lakini ndo wa catch up whether you ndo wa pay customers whether we na customers ingi ezi mutsomu we mundu na diploma na we catch up we manchera ani manisha ukeseda we ndo ushika bio ndo ma customers kutima ingi mono whether you know ngino bala ya we agumelete na kuya kune nomba sio koma kolando mekala kuino ngino nga we akosokoni wasisi chao yoka pa dada bana wote but pay kasito kapo pa ikasitoka ko yani pa ikasitoka kala ndo na kwasaneka lakini to pana na pathengane na ba pathengane na onwa primary school bakube na kwanza keke thao kiawa wa consider chao yoka ba
For one kila nambia consider ni namba kwa bandu ende yuna kwa bandu na no basi opensia no ni bete lando inge na you get at least no make something yeah na ila wakiba something yambe wake something yo na jigawa kindu chambe ni bingwa uyo yambe nambi we awambi instantly wakache up instantly yani buku abo we awambia na dozi nika nambia na microwaves ndio nambize kusobya wa microwaves ukamba bya no tumia microwaves isi ya kopio byele yebezi ndio tutumia kubyo byele ise twa microwaves kageso wake kama nezo teta lakini nizo nambize na sio nisema tayari ni uzi microphone ndio jeka I know kila kitu si nimesomea nzomea teko ni kila kitu mthanambe wache we microwave na ndio microwaves na sovya na saila ya sova kwa kubyo yuwe they no never momba kwani ni kule muthanasi ambe kwa tukumia pesa na tukumia pesa nzio unadhani wewe ndo ziana lakini na tukumia pesa nzio nasi hapo tukite shilingi 150 muthanasi ambe na basa sembinge ndiko kondombea wapi da wakaindo we are skills we are all money uzitu ithukumana na maundu ma losses tuthukumana na maundu ma profit ni kule pe mundu utesa sabuni ukaisaidia sabuni au kitunguu tu limitation ndio ekakuwa nikenda kota kwa profit na we mundu no kutumia ula utweka wake yu wa kuservice ndo ino kwa tu compare in terms of profit i profit margin difference nene na muno yetha yene nondo mundu kunengane umani mundu umani yani witandithagwa ni kindu kirathela lakini kindu cha kuoka tene zi ukita kuwa na mbesa nane kana ukatandithio kwate cia nondo muna lakini ketha ni undu wa mani undu utweka withine waku usucia macia manene nondo uzindo kumania kindu kumana cio akili na kutumia moko maku na bina ketha ni bende kabina wakila waku manzani chao mostly no neme kwa nondo ketha ni kindu kenda kwatendiwa kindu kenda software ketha ni machine ya mundu no ungamea space no ungamea sindula siendeka soja kuyetha ni kuthukuma ni gumia auto ekanike ba sino cia mundu sithukuma ni kule pe ngiono ni gwa ya mabundi ni muto ya radio yakwa na either ithukite kaindo pe kaindo ni kaito kwa kisungu capacitor nisa nani ke exist ya mtheni wa mawayana ma electronics kebo tu kebo sio haya uya simu yakwa radio yakwa ithukite capacitor na ngi natwa ngi we ithukite capacitor no capacitor kaina thina no kawaya kele ketibando ayumi capacitor ku ayote na yuko nde ya inde capacitor yu ambiki yo radio ne kwako kwa muthenya kuna mandu mena ta muthambosi you anyway azina mundu methia wa ngenda gwikia muno no mundu methia wa nondo nizo we mandine we tha we mantha mbesa tu lakini mostly kila kitha tu after kila tu tha rwateni customer yani wengo yake twa munenga service bora yani wengo yake you know with na ko lakini wane wa ndo wogia we yete lakini we yani wengo yake wande capacitor kako ne ani we no sawa lakini mostly juta ba kwa kwenye ni gwa mela ngusavya customer site kindu chake ni gwa ni nune confident ni na kumba wo boko mawe one gwa mela customer we ba ni muboko ma site akagwa kindu chake akathi anaweza wa ndina sindo binge monondo sindo jomba ni aba ndo customer kala makwita ni kule wathi kwa ndakitali au thima temperature akaukoza sample andakame akadiagnose kama na white chao kitha we na white mukeke kana chao yu nye pasi mu yako ne etie thina kana radio yako ne etie thina ufa open na mwambite wa meta microwave microwave yako ne etie thina ni kile na kile uketha ndo pyoba na kwile lava we kana u diagnose yato kama na thina mo kindu chambe wandete machine yaku inboku no ambao ndavya thina nimo yekata kokupe no zino na mitumia no izo ndo tumia aimo yuga ufasi yaone kilile ndio nene ona kandi kwa muka na kiliti huko kiliti izino nzemu ya yu ni mana itu ambe yaba yugila nika peke na mugiro kumanga thina ndine wa machine so abundiwa ku ya college kwa gezondo keta troubleshooting kana diagnosing the circuits diagnosing the circuits or troubleshooting the circuit no kana kumanda thina pala we no wakendo chako diagnosing the trouble ni sawa twende trouble the diagnosis
so yu na mina kumana na mina kuisa thina yu yini wone mana atu ebani ata ngamana ne dokumata andio so yu ila diagnostic usiacha chaona chaundi no e machine ila ndo dokuma peka samuka atu keta mita niyo mita ila ndethe ya sekumana mita yu ni mwito etu mita multimeter multimeter okay. Yu kane nina koka kana bazekala kendo kina kana ngatumea ku troubleshooting yindu meta gililane nayo ngamana nailo thima ba nailo sise chao chalo nenga chao niki usiacha chao nacho kegi thima sendu minge kidono thima mwaki kana no betete ngi dono thima kana wayosu no right mwaki ngi dono thima sitilikele kate bengi tilikaka te ngi dono thima kasamo kana kathima kithimo kia nata mwaki witha wanu we anata ne kana kathokome wa minana na bai yu umana hata kendo kini te silingi 250 kini cha silingi 10 kendo cha mbeno to sia sendo kendo chuwa uye ndo kendo wa uye na ngili 30 na kendo kengi wa uye na ngili kana ngili omwe kana mana 5 siesa kwetha sio ndomwe ndo pe kendo keda me kwatangile handling no kwatanga sindu ici ni betha risking kuto wetha sia mbaka twekete risking in case kendo kia pen ndi kwatanga machine ya kutona kwekata so sindu ici onthe twetha twekete bau na ndi na kwekia quotation kana na kwekia masabu masindi lo kwenda tuima na yune kwebethiata lakini betha be la tho wambe ni kana twanena ni sibetha mathweli tho wambe na ile twanena neza na ile kwa mundu mwisi komo baka mabela ondo sometimes lakini timu no yani tuenda ndo mono ndo izo ne boya ni kule pethano kwa ndo weta kwa muthina musio we wa electronics no totona kwete kindu chanata we wa electronics we thia wana ndo sakwa sia we so kwata kina but kwa muthina wasi betha muthina methoku wa muthina kawaida kwa muthina la musio kwa muthina la musio sometimes ana kwate ngili mwanza 7,000 muthenya umwe ndibe na kelo choka no yu yu kairo systems tabundi nona punza pe keyboard kairo mixers no sindu sina toa so go recommending kona kuisi obye nisi okunanga masio mambe 7,000 kwa muthenya muthuku kwa muthenya la musio muthuku tuthi muthenya muthuku kwa muthenya la muthuku ndeza kwenuka wa na manarano kila muthenya ndeza kwenu ko yu kila ngona utendete une mpesa ni pesa hey nokule no ni recommending ngambise we wa mingo lakini ndiambise ba hapa kubi nono no go recommend o kambisia lakini yu tisho ya kwetha no ambisia nikelo nengando nondo thukumano because ando menda thukumanesa no thukumando nesa manda makoka nangi manda makatolobo wa pebundi musi makatwa upo musio pebundi musi ona mbikie tuthingo twaebu onangi makuma kwa oweta bundi o ene twa Ben na bako betwa Ben Light aya tutana mbo mina peka sorry ona nenga ayuwe mwene noto no so bio ka amplifier kuma mwambio mpaka kakadyothela ati utawete bandu pe components pe to samutu inge to components tulatu to mwage no chuki yumia wasi ai magezi lazima wewe sile kono kwinge ndo kila kionde kidoko maana omaki ona magi no wewe masia wasia okatwa kwa speaker so manda auto components pa ni gede sendo binge to seta ma capacitor angeke ya kala na mone nawe ta capacitor resistor angeke ya ma mp3 kit ngeke ya ma troubleshooting kila kindu chonde troubleshooting izi kala chikindu kingi izi yethane kwa ndizawe sinila sina mathina nona ta wiki tembaka diagnostic aya na you to kauketa hata kayu kaka uketa hata yeye kwa ni meta extra bass amplifier nondo yena pina mwingi wa bass kwa umeti tu ni muvya muno nondo na ito mutongo TV kilungu cha uya ne uya kila kitongo iti ni muvya muno Sandi. Naindi mwenda musese pone bota vika muthia wa kilungu chambe chawe ne uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ino ni inverter motherboard na yano ni amplifier namba kweka na motometa diagnostic nikenda na mina netwetha tuikomana na mutaalamu va studio tunanasema ndo mavya sala twethe yani